Assalamu alaikum tuğanlar. Keyingi avtouна Kia deydi. Bunun nemesi qanday bo'lib qoladi markasi? Kia Bongo. Kia Bongo 2003. 29 kana? 2975. 3 gün. 380 dediniz mi? 380 kemi var. 779 48 78 81 kana? Обмен бар, жеңіл машина. Обмен бар. Qaysi машина примерно? Жеңіл машина. Любойна. Жоқ, қарап көресіз. Қарап көресіздер, салондарын көріңіздер туғандар. Салондарын көріңіздер. Арзан екен. Портерлер азыр қанша болады? Бұл арзан екен. Қейлі арзан екен. Мына туғандар. Российский номер екен. Азыр толығырақ мағлұмат сұрап береді өзінің. Так. Bunun ne kemçiliği var dediniz? Колодкаларды алмастырып, ходовой қылыш керек. Ходовой қылыш керек. Балон алыш керек, нарық жағына болды. Документ жасаш керек ананы? Документ жасаш керек. Болды. 50-60 мың расходы бар, ошомен бүтөт. 50-60 мың расход бар. Ошомен бүтөт экен туғандар. Номерди көрдүңүздөр, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Bunday машинаны сиздер биринчи жолу көрсөңүздөр керек өзүңүз. Баасы дагы ушундай арзан. Түшүрүп бересизби? Түшөсүздөр, Болду. Канча бербедиңиз, ошону айтыңыз. Только обменге чыгып атат. Обменге чыгып атат, машиналар жакпай атат мага. Болду. Мейли. Өзүңүздөр чалып, номерлерими айтат экенсиздер. Менин машинам ушундай тугандар деп. Же сатып аласыздар мына. Запаска баллон бар экен. Состояниясын көрүңүздөр. Чирик-мирик деген нерселер жок. Арканкысы 4 баллон тугандар. Assalamu alaikum. Башкалар бөлүшүп коюңуз, каналга жазылыңыздар. Башкаларга бөлүшөсүздөр, башкаларга бөлүшөсүздөр. Жапалак унаа базарындабыз. Кайжырып.